ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯀꯤꯔꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ आकाशवाणी इम्फालगी पाव कांगबु अमसुंग राज्यगी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुन्ना सिंजबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम की 19 सुब एपिसोड की वहंग हंगजरी। वहंग अदुदी इंग 1994 दा इंडिया की ड्राफ्टिंग कमिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पिखटखिबा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दा आर्टिकल पार्ट्स अमसुंग शेड्यूल कया यामना यावबुगे। The question is, how many articles, parts and schedules were there in the draft Constitution of India submitted by Constituent Assembly of India's Drafting Committee in 1948? Aikogi email address airinfalnewsquiz@gmail.com da isagi ming laifam amadi contact number galoinana adongi paukhum thabirau. Mamangi irai numita quiz program asigi 19 sub episode ta hangjakiba wahang. महात्मा गांधी ना बिहार के अहानबा सत्याग्रही है सिंथाखिबा फ्रीडम फाइटर अदु कनानो वहां ngasiga chuma paukhumdi Sri Krishna Singh ni haibasini khwaidiga hana chuma paukhum pirakhiba miyoi ahum khangatchare makhoi sing adudi ahanba winner na Brahmapur Mangjil mamangdagi Manohar Mayum Nancy Sharma ni Aigi iming Manohar Mayum Nancy Sharma aihak hauzik DM College of Science da first semester tamjari Akashwani Imphal gi ipau gi kangbu amasung Rajya gi Arts and Culture Department anina punna sinbiduna leibak asina ning tamlakpagi chahi 105 surakpagi Azadi ka Amrit Mahotsav ka mari leinana pangthokliba quiz asibu saruk yaba phangjabagi damak aihak na thagatchari amadi haukraba matam amagi ireibak ningba athaubi kayagi wari sina mahero ekhoi gi damak tadi mamal yamlaba lamjing mera oigani khali अनिशुब विनर ना कक्षिंग शुमाक लाइकाई दगी रान कुमार खेत्री मयुम ने अहुम सुब विनर ना खागेमपली पनखा दगी इरेंगबम थोइंगम विनर सिंह द कांग्रेचुलेशन पिजरी लोइशलकपदा ngasiगी 19 सुब एपिसोड की क्विज की वहंग अमुक हननिंग सिंगजरी इंग 1994 दा इंडिया की ड्राफ्टिंग कमिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पिखटखिबा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दा आर्टिकल पार्ट्स अमसुंग शेड्यूल कया यामना यावबुगे। The question is, how many articles, parts and schedules were there in the draft Constitution of India submitted by Constituent Assembly of India's Drafting Committee in 1948?